Mbarara district n'ururembo ebuzo byakirwa ku rwakite b'ikikuru ca polisi turiseti ebigezo aba distributors batandika babitwara twatungaho shortage yonaha kandi twahirwa n'enzura tiyagwa abyo kwerenda babaroho okurinda obusinge no kubisiya amashomero abeegi twine 53 abambara district main site tarumu kandi nimpamyangu presence yabo erije kandi kikwera kweshengereza aba headmaster nyamaze twe twabwino umwana ubirata ko ubu headmaster agize ngutora akore buri mwana wa registering wen na yikirizibwa kubuzibwa ahabo kubandi right twayikaho omashomero okwabeje nabamwe mbagwebembera banje gutereza ebitekateko byabo. I'm so excited that finally this is the day that we have been waiting for. Thank God because he was enabled us to reach this golden time. Tuyina maskongo nibaza kwika kurungi ahubwo kuba abasomesa babahire cyo kwita agisa kandi ndakusima UNEB kuba exams yazirita in time kandi abana bitubona ni amagara marungi. Sending a message to the parents out there, just relax. We've done our best. Izoba ryakira ry'abana bitu becyamushanju kubuzwa kandi piro yahindu kugambira yakire hanuya so herizoba abana becyamushanja bitwine umwaka wo 2022 n'abana 255 okwetorora ihanga erizoba abeje M393 nibo bayihandikise okusitamira bizamu ebe becyamushanju ibitebekanisiibwe UNEB bya PLE abejaba M3 nabishi M3 10 nabojo ebe nibija kuhendera izoba lya nyenchakare abo TV West ndisenyomo Gideon aho Mbarara.